Salam, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan Tajus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang seno kuri atas. Terima kasih puji-pujian ma isombah kon ur nami hubamu. Bani panorang sogoton ihap kon hanami tongon. Bagal dipakka holongimu huban nami nadop menjagai hanami seganjang borongin janah mamasu-masu hajor giton para kulaon sonagi para tundion nami mamben boy hanami puho ibagas malas niru bani panurang sogoton asi marhite hatamu torangi hama parguluhan nami asi barang ahape tongon Tuhan nasyol urjon hanami syol iparayak hanami tetap mahanami marmalas niuhur maronjolan bani hatamu nama pasingin bagas Kristus Yesus Tuhan nami jelam merapa kontonggo namion amin. Bapenang nelongan di bagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na syam marianan bani panorang sogot nerion nabui isisihan nami marhitehon ni channel YouTube on rigapan siganu paribata sadarion Jumat tanggal 4 November tahun 2022 ay matar surat bani buku sada Johannes bindu tolu ayat 10 walu na makatahon sonon nasyam dakdanaku ulang mahatata pakon dilahta makaholongi tapi marhite pambahenan ma apa hasintongan Totu ibagas perguluhan tasiganu pari rosu tumang duhita makatahon sonon aha matandani sianuai keluargamu iya aha matandani sianuai bahasa nabujur hubam janah aha matandani bahasa sasalak jolma aima anak ni nebata aha tandani nadop jonam tongon hata ni Kristus ibagas parguluhanta hataridahan ni salah sadani aima Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus so na sinubut kon bani buku sada Johannes bindu tolu ayat 10 walu pataridah kon bahasa anggo holongta marhitehon ni hata dahasa totu sedo holong nasitong ay janah holong ni uhurta anggo pitah marhitehon ni hata dohasa lang homa holong na manongtong ay maase anggo adong sasada halak jolma ihatahon holong do uhur ni hubani hasoman ni tapi mardomdom do iya borit do uhur ni sasitong ni ahanahin tahun ni ay sedo hasitongan sedo na marharohan humbani nebata jana sasitong ni iya manipu diri ni sendiri ay maasi ipasingat do hubata ibagas na makaholongi ibagas na mandalan kon holong hita maningon do hapeni isa dari hita jana maningon do ihapor saya uhurta bahasa ay matandani nadop jonam hata ni nebata nadop jonam ajaran ni Kristus ibagas parguluhanta masesunay Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo mangihut kon hajol monta mangihut kon hadirionta anggo adong halak na mambahen burit uhurta anggo mangihut kon hajol monta maningon ibalas kita do burit ni hurta ay hubani na mambahen burit uhurta tapi halani nado parlo bedo iha holongin ebata hita nasasitong ni pardosa bagal do hita talup ihum nebata talup hona uhum ni nebata tapi
marhitehon ni holong ni hurni ne bata hubata, gabelang hona uhum behita. Ase holong ni ne bata nadumma ipatalar hubata, marhitehon ni pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus, holong ahima na marbagal ibagas dirita. Ahima ase anggo ihatahon hita holong uhurta bani sasada halak jolma, holong uhurta bani keluargata, holong uhurta bani neombahta, holong uhurta bani parinangonta, holong uhurta bani paramangonta, lang sukup holong ni uhurta ai, pitah marhitehon ni hata dohasa, atau pitah marhitehon ni sahap dohasa. Maningon do ipataridahkon hita holong ni uhurta ai, marhitehon ni pambahenan na ijado ai. Kristus doma ibere hosahni laho makop-kop hita. Ai maholong ni nebata nasasitong ni dopak kita. Ibere Tuhan Yesus hosahni laho makop-kop hita. Totu sonai mahomani ibagas pambahenanta, anggo holong ni uhurta lang pita sebatas sahap dohasa, lang sebatas hata, totu maningon ipataridah kita do holong ni uhurta ai, marhite pambahenanta, songon Kristus na mamberekon hosahni, sonai mahita, sirsir homani, mamberekon hosahta, ase gabe maluah hasomanta, jana gabe ipitori ilobe-lobe ni nebata. Jana holong ni uhurta ai lang pita maronjolan ibagas pambahenan tumang. Tapi maningon dohomani holong ni uhurta ai ipataridah kon hita maronjolan hubani hasitongan. Artini ai bapainang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ibagas nama kahulongi hasoman ta jolma hita, ibagas nama kahulongi keluarga ta hita, ibagas nama kahulongi paramangon ta hita, ibagas nama kahulongi parinangon ta hita, halani nadop marbagal do holong ni Kristus ibagas kita. Ase purini pe adong burit ni uhurta, ibay na soman hubata, holong ni hurta lang bay moru do pakasomanta jolma. Lang boy maruba holong taay do pakasomanta ay. Halaniaha, halani, ibagas hasitongan do hita na makahulongi hasomanta ay. Ay ma, tandani, na do marbagal tongon holong ni Kristus ibagas kita. Ase, lang bulih, hita, makalongi hasomanta, tapi motivasita lahu membuat uhurni. Langko mani dehar, ihaulongi hita parinangonta, atape langko mani dehar, ihaulongi hita hasomanta, ihaulongi hita paramangonta, sasitong ni, halani ididah kita, ya, adong nabo ibut kita humbani, artini ay, lang boy hape ni hita, makahulongi hasumanta jolma si tonggor jumbak kita. Artini anggo ihulongi hita iya, ya, songon istilah ay, ada talas, ada ubi, ada balas, ada ubi, arti ada budi, artini ay, lang halani hape ni, adong nama diar na eurjawon hita, ase ihulongi ne batahi. Totu hulong nasonay mahumani marbagal ibagas dirita. Lang halay na doma, ihulong hasomanta hita. Asi ihulong hita iya use. Tapi, holong na marbagal ibagas dirita ay ma, halani na dup mangahap tongon hita. Nadum matubahal, nadum mabagas, nadum mabulak, nadum magijang tongon, holong ni Tuhan ibagas hadirionta. Ay maase ibagas parguluhanta, maningon do hape ni pataridah kononta holong ta ay
marhite pambahenan apa hasitongan. Anggodoma marhite pambahenan jana maronjolan ibagas hasitongan holong na ipadalan hita do pakasomanta pasti hasomanta aipe marbagal mahomani holong ni Kristus ibagas iya. Artini ibagas na law pajongjongkon sada hasadaon sanggah pambahenanta maronjolan bani hasitongan aima holong ni Kristus na marbagal ibagas ita pasti do tene parsauranta hasadaon tape lambin marbagal do ibagas Kristus. Sonay do humani agi horjatta si gano pari lambin ahap kononta do huma pasu-pasu na humbani Tuhan sangga lambin marbagal holong ni Kristus komani ito nga tongani age parumah tanggaon ta sonay age ito nga tongani parsoranta si gano pari. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu nadop manorangi apa pikiran nami bani panorang sogoton na mangujur hanami ase ulang pitah bani hata bani dilah nami tumang holong ni uhur nami tapi ipataridahkon hanami maholong ni uhur nami in marhitehon ni pambahenan apa hasitongan ase lambil maranggargar Bapa holong ni uhur muin nadoma ijalo hanami marhitehon ni pakkop-kopon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus banami jana sonai mahomani hanami pataridahkon holong ni uhur nami marhiti pambayanan nami do pakasoman nami sonai age do pakham tandani nadop jonam tongon hatamu ibagas paruhuran nami marhiti Kristus Yesus Tuhan nami jalama nami rapa kontonggo nami. Amen. Jalo hama pasu-pasu kumbani Tuhan na batata. Idop ni hur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata Bapa. Apa persauran ni tondoy na pasing ma na makasomani na siyang haganupan. Amen. Oras bata ganupan Bapa nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ando harmatongon lambin ipraktek kon hita. Lambin ipataridah kon hita. Marhite pambahenan apa hasitongan holong ni hurta dopak kasomanta jolma tarlobi dopak naibata. Shalom.